de ebreba kwan na ye de mu nsem to dwa de ama no ene yemfrase ewo Ghanaian Times GC emu na anopai Ghanaian Times sade anopai Dwaso sejenum edinkan atwetwetwe nkomo no wonom agikai de aba a wone kode opon kroma so afo hwe enkrato nsem so the one some so one more action komo ese ene ye de aso obofom na district and the regional hospitals makoma akon wo hane du ba akon ya aban editu dwafie twa muso ombesie no aso obofom amadwumedie no efrase emu ba akon ya wode atodwa ene ewo GT Ghanaian Times mu eniem ena wo chese senate nso wo musika twitwiri de omde kwose enwuma bia wodo mu emekọ wi akire eka ba ye no womo egum a womo presso so ombegije sasika $11.79 million womo nsabeka wenti no wose companies miensa ena liquidation aka womo ama emu no sika womo nyaaye $4.15 million enje so womo kuso womo gigi womo sika no eba ena yare foforo nso ayese ya no nso ayi nitie Marbug. Marbug. Weno. WHO for enenam no mo hwehwe nyare anase emu nsam te sen Marbug. Mekan Nedini kama. We nedino say din so ede ma mo nedin ede. Marbug. Say yare e be nyina wo mo din no ede pa. COVID. Woti a wan hwe abeka. Woti a hwe abeka so ni nipa nete. Edin no mo de ba no. Wan hwe obeka se nipa wo no mo nete. Enti we no ono so de Marbug. Marbug, yeah. Enti say Ghana Health Service bo de wuro e kire Ghana fo ene afei hospitals ahodo no apomdi adwumayefo enso so enkaye se de ono so di ni abebom nie yese eyi virus no free gini ho baabi na ono so ne namu saa na ono so prapra eba enti we so Marbug say ono net ne beto de achi no say kwan yeso ye de no faso no e wo say ye de no faso enti asema kwa do kan e kwa say so ye nya ho vaccine da be nya modro na say ya ye say no so ba da be no say Ebola Marbug ampan mu ne nya free na no so kwase ebisiden no ai Hurricane Katrina ne ade yakobi se bisa kwan mfo na na why we are da dan kwansere o say yeah there's any friend on to ka pan na me sa pan na dan kwansere ono a ma we be dan na ma de rough oh okay omnom sensa 37 so omnom timi bochim kuno mo po 37 mahogany nua no so ne na mo de no hwe ai dan kwansere wo de ya ben kwan pa erade jai ya me afro jai unim form Daily Graphic anopai yasan akreti police region baako ababeka ho na no ne piemu ewo central region ya anom kaso ahe kaso omuhia sa region omuhia papa they say police region baako ababeka ho ya ka say ya pa DCOP kojo ochire buapia eso no ene nkoda sa region no ano na wo koye wo de yadamfo baako so eko ACP Oduramani Tesa no police commander ya de ne ko deputy wo ho commander we de Tesa no so nanke po ho pa o check wo ho enti congratulations enkoma aposifo miensa penny ba konso so eka ho bie wono so superintendent Theophilus Hlomanu wono so ko deputy regional commander ewo eho enti yemamo tirim kwa papa monko badwumade ba bia de makoto de wono enye betesa o kaso ane ne mpotamo almighty kaso one no important Kofi Jempeso obri yabu ampeso so no nye better sa fojo mpeso so but minimum say empenimfo ye de wo mo kohoyi wo mo be ye dwuma because papa ya
commander no na mention the nimu no kodwoche ye pioneer so ye SWAT original SWAT commander ena ye de no ekọ na ACP ameni de papa no minim se obadwuma ono na timitisi kwam na o direct traffic obeduro no ogira ho no no ankasa free no office ono abegina traffic light na so na obadwuma enti minim se wakopie mu okaso en bibia be ye fine kazo say budumbram so ye tu omo at this month ending 30th August ena ayi omo commandant no kro on your friend is simple street ni dey no mpa coffee je no manya easy ayi street ayi bibi enti ona no say how mpa to ayi tu omo no and so you say by the end of this month there as I say almost say omukuku no omunkaka na omukro eno nti ena no pay na enkramantam so afo yewura Henry Cotti what I say what this is be about Accra Bible and I know by mom is one can Accra Bible so bylaws no dey according to Accra was say no say yeah wo mo be say make Accra work initiative no wo mo de bebo chidom ama atumi agina na COVID-19 jab ne so na wo mu frase no mo de hu komoda denti eno nso daily guide obokrata nso so enie eno o say abai enyumeku ahodo ministries department any agencies no Auditor General's report 2020 apie akopie momrasa bedwam and I'm so ama Auditor General nankasa an Sasha say Johnson akua mosi edu e de atodwa wo se sika afa sa MDAs no entantem yes say wo muntimi mu ho nkonta no 12.8 billion Ghana cedis chop nko wo se wo mo ba ya wo mbuso mo se sika no fa he a no mo to no mo titimtim ma mete sa enti say report na kwa kopim wo emrase bedwam ena agenda 111 enso ho nsem da ha na wo chese abrantie ya okum ne yere wo degede wono so say apostle kra ne pam ena se okọ ankobra ensio no so a galamse no mama ni musuo je ditwam yesa afa kra dom de mo nti so dogo biti ba bi hunobo eno ano muguso a wo mo etu na Auditor General's report no so ekroye ena no pay just me no si e daily guide mu ena maba the chronicle the Bokrate mu Dwaso Nsem the ono so dia bani was say report no 354 million Ghana cedis and also Kaniko Kobo 2014-2015 says kani nyina board no almost wa chopo almost what choppers as canning in 2014-2015 Cocoa board na no almost no almost a juma one year no almost so aye and post ni be ye kum no nkoko na anu abrantie no anom se ne mpana e na ekono ne so oye drinking bar operator is there Abraham Bequin apostle for kura ne tintin na I said there ye de ne se akona chi de hankof na gu no a bibia nche ye tie don sa ko wachi ne de hankof na adding criminal and then one chirase into sana ya born pepe ena one so den de name ena Auditor General's report any Zoom Lions so de no apim okay we know say na fancy Adom na personal Star Assurance your solid partner CBG we stand with you Vodafone together we can Access Bank more than banking and latex from your partner